Haga jingle kai Indian Super League hapring ka FC Goa Persya ka Bengaluru. Haba pai shagani ka jingle kai ka FC Goa kala khurgan amjob. Hadin bagalala ban pelim ya ka Bengaluru da lailanot. Bat gani ka deiru ka namrem banengkong jong ka Bengaluru hagani ka Samoy. Haga jingle kai Chinese Super League hapring ka Kenhun Oscar ka Shanghai Port Persya ka Tianjin Jinmen Tiger. Hagani ka jingle kai ka Kenhun jong Oscar kala khurgan amjob. Hadin bagalala ban pelim ya ka Tianjin da San Lanot. Badhagan ke jingle kai Oscar liyo ban tep shikul naga benta ke Shanghai Port. Badleng bagan ke jing job ke Shanghai Port kalayo ban ra ke 6 ladu jong ke Chinese Super League menta ke Samoy. Badgane ke deru ke sin ke balai pakan yo ra ke 6 ladu jong ke Chinese Super League. Haga jingle kai Serie A peringkat Kenhun Upol Dybala ke Roma Persya ke Torino. Haba pai shagane ke jingle kai ke Roma kalau khurgan amjob. Hadin bagalala abat pelim ya ke Torino da shikul lanat. Baria ke shikul jong ke Roma la yo ban tep leng bau Pol Dybala haga minit ke ba arpeu. Haga jingle kai hapring ke Udinese Persya ke Juventus. Haga ke jingle kai ke Juventus kala khur ke nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ke Udinese da arlanon. Haga wai par ke jingle kai Serie A hapring ke Monza Persya ke AC Milan. Haga ke jingle kai ke AC Milan kala khur ke nam job. Hadin bagalala abat pelim ya ke Monza da shikul lanat. Baria ke shikul juga AC Milan la yo ban tep lengba u Regenders. Haga jingle kai Bundesliga peringkat Dortmund Persya ke RB Leipzig. Haga ke jingle kai ke Dortmund kala khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ke RB Leipzig da arla kawai. Haga jingle kai peringkat Bayern Munich Persya ke Union Berlin. Haba pai ke jingle kai ke Bayern Munich kala khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ke Union Berlin da lailanot. Badhaga ke jingle kai u Hurricane la yo ban tep Argol nagabenta ke Bayern Munich. Haga jingle kai Premier League hapring ke Newcastle Persya ke Arsenal. Haba pai shagane ke jingle kai ke Arsenal kalamar ke namrem. Hadin bagala sya pelim hakmat ke Newcastle da shigul lanat. Badia ke shigul jong Newcastle la yo ban tep lengbo Alexander Isak haga minit ke bakat ar. Haga jingle kai hapring ke Liverpool Persya ke Brighton. Haga ke jingle kai ke Liverpool kala khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ya ke Brighton da arla kawai. Badia gini ke Argol jong ke Liverpool la yo ban tep nengkong lengba Gakpo haga minit ke ban riu peu kendai. Badia ke gol ke ba ar la yo ban tep lengba Muhammad Salah haga minit ke ban nyau peu ar. Bad lengba ke jing job ke Liverpool kala kiu sya ke kerdan ke nengkong haga mi ya khen poin. Haga wai par ke jingle kai Premier League hapring ke Bournemouth Persya ke Manchester City. Haga ke jingle kai ke Manchester City kalamat biang ya ke namrem ba ar haga ke tayo. Hadin bagala sya pelim hakmat ke Bournemouth da ar la kawai. Baleng baga ke namrem ke Manchester City kalamat ya ke namrem banengkong haga jingle kai Premier League haga ke Samoy. Haga jingle kai MLS playoff hapring ke Atlanta United Persya ke Kenhun Lionel Messi ke Inter Miami. Haba sedang jong jingle kai baru artli ke Kenhun ki klemla batun ki jar. Badai haswa ban kut ke kela step kata haka minit ke basau peu. Lengba ke jing baklau goalkeeper ke Atlanta United ke Inter Miami kalayo ban penkhi jar nengkong Lengba David Martinez. Badai haka kela mit kata haka minit ke basan peu pra ke Atlanta United kalayo ban siu keliang ya ke shigul jong ke Inter Miami Lengba Williams. Bad haswa ban kut ke jingle kai kata haka minit ke bakandai peu plus sau ke Atlanta United kalayo ban tep ya ke gol ke ba ar Lengba Silva. Badai lemba gini ki ar gol ke Atlanta United kalala bat pelim ya ke Kenhun Lionel Messi haga ke jingle kai ta ar la kawai.